Siguro po, lalo na ngayon panahon na niting krisis, mitatasing gana-gana. At ningkay magkasakit tamo, karing basic goods uli na ing supply system tamo, ningkay may kakaproblema. Po, ipangaditala lalo na ngayon panahon na rin, rin katamong ortilano. Na sanang food security na ning katamong bansa. Metong ya karing bagi, sana milalako na atin tamong ating aya pag-apamangan. In problema po, tap miras tamo kitang puntong hanggang ating kampera, nung ala na kamang asali, magkasakit tamo. Nginipin po problema tamo, nginipa mo, nano na. Ala kampera, uling sobra kamal, gana-gana. Lawin nyo po, as basic as eggs, po, pati po ebon ngini, problema. Kabang ebo po, kanta, sagana tamo karing ebon, kaya di Pampanga, tintabo pang Ibon-Ebon Festival. Diyos ko, ngini po problema yung gana-gana. So I guess it's about time that we pray for people that we took for granted for a long, long time. Po, ding kikatamo pong ortinano, ding magobra, karing kikatamo pong agricultural field. Po, it is also one thing that is sad, po, kaya ni po Kim Pampanga, we have one of the best schools for agriculture. And yet, ningkay po bala mo, mililili itang makantang kabyasnan. Po. Ang yapin po, pangaditaya, yung kakatamo pong probinsya, ang po pa yung kakatamong bansa. Kaya ba't po kadwang bagay, yung kakatamo pong ibanghelyo? Metong po karing akit tamo, kining kakatamo pong ibanghelyo. Yapin po, ini pong kakatamong ortilano. Po. He was very, ako pin po, galantiyang masyado. Bakit po? Kasi po, salbagyamong salbag. Po may mili, nung no ka rin miras, ining kayang sa salbag. Po. Anyapin po, siguro itong metong karing bagay, lawin tamo. Ning kay po itamo po, tapong managkatamo para king pisamban. Ning kay po tang mamili tamo karing kakatamong abayan a grupo. Nakatamo kapili. Po. We are so choosy that sometimes we miss the people that God are actually giving to us. We miss the joy of meeting these different people because we are very choosy. Masyado tampong pihikan ka rin tao. Po, ditak mong diferensya, tambing tamong eburi. Ditak mong bagi, ring aliwaki katamo, inkare lang sangkan. Ay kasi po marine ko. Po, makatulapin po yan. Karing dapat ikarine, ngayon panahon tamo, do ka karine. Lawin nyo po. Nung nano-nano nangan po yung blunder magaganap kayong social media. Yan, TikTok keni, kay keni, keso keni. Da ka karine, agyang yung makarine. Pero puputang sabihan mo, let us meet people. Pakirungutan tala ring tao. Paksabihan tala ring tao. Sabihan ay marine po. Mineman po kakilala. Bakit? Panakawanan mewari, ban kanta, maging marine ka. Kaya po lawin nyo. Kaya social media, it's as easy as, kaya may kakilala. Ikit niya mo, tinyang sexy post, o nano. Ay, i-click me. Makipag-friend ka kaya. Kanta ila po marine. Pero puputang at tuning tao kingarap da, aro, marinela. Anyapin po, siguro lawin tamo. Po. Kaya itamo po mismo, as nakatamo kapili ka rin tao. And sometimes we only spend our time and spend our lifetime sometimes with only a group of certain people. Kaya po, reta po nga kaya beta mo, manibat niyang anak tamo, hangganan niyang meragul tamo ilamo. Yung problema po kanta na ano po, the influence that they have on us. Po. Ita pong belwan, itang kabyasnan, yang ya, dudurot yamu, kay katamo. Anyapin po, balamupin po, maging social media ya. Nano po, kasi po, itang algorithm, mo po,
nung nanularetang kiklik mo, ilareng ke imbyena ng ibyeke ka. Maranta mo naman po, nung parapareho lang tao rin kasabi mo, nung nano mo itang baluda, itamong karelang ideas, ila mo na maring magbalik ke ka. Kaya it is time to be like this sower. Po, to be very generous in sowing to people, to meet people, to talk to them, to spend time with them. Kadwa pong bagi, siguro dapat tamong lawin, remember that we are planting good seeds. Mayap dapat ingke katamong tatanam. Aliway tamo'y mananam karing dikot na masuksok, aliway tamo'y magdala karing bato, nuni itamo dapat magdala tamong mayap abini. Siguro itamo naman yung dapat tamong lawin. Po. Let us look at our hearts. Are they filled with good seeds? Sa paking puso tamo karing masanting bini. O puta naman, puro yangan sukal ingke katamong puso. Ngining panahon tamo, lawin tamo. Ding local government ngini sa malangan, magdidredge, maglakoklag ka rin kaya katamong drainage system. Bakit? Lulbog. Lulbog. Why? Because dening waterways supposed to be are filled with garbage. Sana itamo mo naman, ingke katamong puso is not filled with garbage. It's not filled with hate. It's not filled with hinanakit. No? It's not filled with sakit ng loob. Sana ilamakanyan din puso tamo. Sana yung puso tamo, katmuyang ganaka, ampo pang katmuyang kaya panalup. Lalo nang ining panahon nini, balo tamongan basakit ingbi. Balo tamongan magkasakit laring dakalataw. It's time, my dear people of God, kaluguran kong kapatid binyagan, palto tamo yung kaya katangkayapan. Ngini, mas bigit kailangan tamong ipalto, tune tamong Kristyano, uling atin tamong maya pabinhi, ating ganaka asisibol king balang metong kaya katamo, bansopan, tetang lalong mangailangan. Amen.